said the assistant and I know so ma dear or no so free abon chamber no ehunu wa man near wuhunu na wato so kose na ma wo yaw enko enti anopa ye ma ye yaw akonyina so ne yesahye en ho den ni nyina echi no eye som papa na e ka obra no ho e da se boa obra wieye e hwa na etwa ne se ho nti no enye kwatibia ne ye ntime nkwati die enye nduru hwa still ese sompa no ye koso a ne yesom anopa minim nsem pi edede monim nkrata ne de wo he na ewo docket no ene sede ehon nsem nyina ate na ansa na no sede enura kase ebo so anwumere de kase sima baako yemfanye din brone beka 1 minute ma bna obeka na say of silence. Yemete for akwaba de wo he ne demonim anope yehwemo yechemu apam ye na se anope the chronicle brasosem de obokrata no eda manim ya emunsam no de omo abonebe ya yebebubo na aposo de asomo na afei daily post de obokrata no so omo posti bebre e de abaha no mo ese daily guide enso ewa daily guide by na the Ghanaian Times nso anope wo mso ebae enti eja ye da ha no ene na mamenfa daily guide enhyase informative photo na yen sorry enko na okokata fa etoso miensa omampani his excellency Yura John Dramani Mahama ene kasei se enano ko business forum yi wokobi na ochiremu ese ene big push no enye nipa kuma bi na benefit you eye aban ne hye wode abase won beye akwan e wo krom ha no wo se benefit contractors benefit wo mayere no ma bi koka wo side chicks yes ya Mr President sesen ohwe woni manage ebe fiesi etua contractor ka yes hey yetua contractor ka na mpana kura fieli wo mukura na chese yo bebiewu enjoyment sa enti emakromu yede enti wo se aban project ya wo de aside say ye akwan na ye ma akoniaba ho nsem no etime gina brane no e ade se families households wo nyina wo mo benefit e di afri mu enti e ho asem so wo ha minority slums government over poor business policies ye donkuma ye wo mei emrase bedwam wo mo na e kasa Alexander Afenyoma ken ko business forum ase en wo mu di yini kopie mu wo honu mu na wo mu kohia ye etoato adwen wo mu kyeremu se eba businesses aban no wonyade se yen support yen so business ase wo Ghana ha na aban ne enye bi se adantemufuo se enkumamu se mpepi ya nanka aban tama ebi a startup capitals anasa wo mu so wo ma so wo mu se NDC aban die omo ho modern wo sa de ne ho kora enti eno so ho asem anope krata yi afabi ede aba na akosua cartoon ane wo de baaye no wo se LKZGBTQ conference in Accra just wasesa din ne kora ede bia keka ho enso waiting it be important it be eprefu enti wo share pictures na eda ha no ma picture de me hwa we ne de ye ese sanfonyi na yesi ye de nkrofo bi no omo kisi wo independence hono no me hwa etwitwa picture echi ye beka se AI wo mu se enye AI me hwa no na ewo benkum ha se ena nipa miensa bi nso fonyini eda ha me hwa pictures na Yura John Dramani Mahama ena gina righty ena Sam George ehye mfinfin na de woda ha no
ba na bema me hwe face na me hu face ni ye bema me hu face ni ye ba me hu Sam George me hu President John Romani Mahama it wo mu chire mu say ye ka se conference bi be koso wa Accra ha na yenim say ye prefulo say ye ampao ye no so ho asem e na akosuade aye cartoon kama akosuade aye cartoon di aba beda ha no mu say ya kratai afabi e de aba na administrators okay get fund for Ghana Education Trust Fund administrator wadano year apology and what the kokobo ekwama contractors are the projects national monsters won yenya value for money enye sa ban ye says contract ni sika ne de ma wo mu emu odun so kama it is wo ba ye adwuma na make sure say adwuma na wo ba ye no sika ye de ama ne so adwuma e na wo ba ye mpe kokoasa adwuma bi a e wa hanum say ye no so kratai afabi e de aba mfa kafo nkoguko tare what you say a woman cuts off daughter's toe. Yes, a 31-year-old woman be Vivian Anto say she proso the heartbreaking act was because her 9-year-old daughter Dinah Boache went out and reportedly returned home late. Akwalai 9 years kodi agro kakra no wa mafi ntema ma mese mafa apaso etwa me ba ne nan so na we de ka na wahi enti Dwaboso police command wo mo aba abe arrest ma me no ya che no enti wo boa man hwehwemu akosesi wo aprosifo akache because ade ati say die oh no ena Kofi Krum SD hospital eho ene ye de akodan na boache se wonkonkoje ayarehwe Hajia Safia donates towards Northern Region MPP officer wo pre EU women's organizer enti Hajia Safia Muhammad ye wo motade ne message e ba wo ye Facebook ne so ono ho asem eno no I've been married and divorced twice. Miss Bell. Miss Bell. Na ukodi nkomo weekend yi wo kasafidie bi so enkran hanum sei na wodisa ensem no kotu dwa se wo se wo no de wo be advocate se na omo ka efia santoa ne kunu yasemi eye Singaton lady na okoye Singaton efia santoa ne kunu se na nsem wo mo ensem ne da pa ne so wo talk ne so agyayi wo mo trendy ye papa ya baba wa ne beka se kwanya ne kunu de ne nam so no enye na eni so baby anyoyi wo hwede papa ne be ye wo Singaton no wo mo nam no wo interviews upon interviews ni na say na intro according to lady no na nipa ni so sideboard bouquet a wo de bre no wo Singaton na sekura se yes nkrofo bi ne supply bouquet na enye papa ne kotoy oje bai ena me se de momo de kire ye no eno ne yenso ye hu enti no nsesi a wati we wa na adwen se enye so wonware biem kura so woni obi wo ho so wo obi wo na brabom enso obi anim apart from maybe a enkrofo ba ko mienu bi ye wo around na ebi omo de omo ye wonamfofo wo behunu sa na so omo ye abusuafo wo behunu nipa no ne hye ho na nkampena twe ne aware kura de enkanya de a ye de enye ne a social media ba ye de aware na ye content creation because ye wo pages be bra why couple why family why and womo edit page no ya commercialize page no enti ye pe page no dia gidin ni ya pesoso dia pesika because me a lot of pages are couple pages womo brands no following a womo kita enti commercials womo gibi pa advertising companies womo ba womo ho at the gigs bro womo said be because numbers was so it womo advertise womo niema na ye behu ni ato it's literally everything they do is out there womo pie womo ko beach womo kwaji womani se honeymoon said the bibia efie womo ye aduane everything is on social media and imagine say bia enye our real team anafa pemnigina ye because ene kra no enema bebre timisi enti sanke beya onu say sa enema eye so dear to us ye cherish e biti say wa warrior wo project papa bi a wo ye obu honum kra wo sidan kra from start to finish at the social media wo twa blocks 10 wo de ba beto
wo ye ne shop na wo che say ene ya ma social media na ye so normal. It was think be ya Miss Bernie ka say enima bi etete sa no yen differentiate between private life and social life. Okay. And now public life. Okay. Aha. Eno no betimi abo ene se da se bo a obi a mompaye se bibi boni bi nsi. Ba se bia bibi boni bi kosi a wasumdue no obe protect no. Wow. Enti eno so ho asem ena ewo hanom se Shatawale lead calls to free Abutrika. And also Hanom say patients also blames poverty in Nollywood on royalties. Say royalties near the end ya somewhere no krenye ni channel ko anyum to for ka ho. Obeye adwuma na fe ebedru be awa ho oden sananka adwuma na waye o mranti bem no maba wa brem no ebetimi de returns aba no emfa ma na wanyi o ye nyina ye ka ho no wanyi na fe na wo sresre yesre se wo mo manage saa enhyehyɛ no royalties kuo ni ade e baga na ha enyum to menim se ye media phone de emisi ye ni bi menye sure se media phone de ye obi ana ye obi minti bibia se ye se royalties eyi ensemtwerofo ana aba meboa ye wo kuo bi a ye omo etua royal minim se eku a ye wa ye Ghana Journalists Association and Ghana who entertains the entertainer and GJ nso no minim se sa wo ye member utua dues but as to say dues no de ye de ye yes I tua o ka de se ndie menye sure and as da chi bi no se edwuma no ukọ wa homegie mu a menyi ni se GJ efo wo mo ye sa royalties niema te said ye music ana gamufuo wo mo ye ma nyomtofo na eno kra da sen e da sei enti eno ho asem ena I think say we a good call say anka media for ye nya bi ankeye ye nya bi ankeye because adwuma yi enough from by this time will be ada atwini mu will be ada atwini mu now been in na 20 years 25 years never pu areas obey wa adwen say media adwuma no me na nya bi mu now be hu say wan kope provisions to bi na nya me na be wadom e na bia wa ye investment bi na beti na chese won nam ho sa e ha adwen enti eno ho asem na anopai the daily guide afabi dia bantima menja e dia aka no emfa ma ana menka times ni bo aba okay two stories per na ban so emfa ne die no ento so choose dialogue over violence. President Mahama appeals at Easter service Easter celebration na e course so no Mampeni John Dramani Mahama ene ka se wo kire se asomdwe de ye na mpepi no ya na asemba ye hu ni kan yi enti Ghana de ade ba ko a ema ye danso e ya asomdwe enti si ebetimi de asomdwe aye adwuma e ke betimi aboa pa Middle East enkomo no e na o mampani e bo no se ne ekoso wo Iran ene Israel ne America fonso de wo mo ho agim no wo besre pa se wo munyai sa ne emane nyina se nkonwa si bi wo ho no mo a wo mo hwe ne wo munsi nkonwa nka na asomdwe enye adwuma Kintampo Highway twin crashes akwanhia mienu ena esi ye nipa dumiensa na hwere wo mo enkwa emu aduanan nu nso wo mu aprapra ya anopai kratai afabi ede aba aposifo akire nipa edubaako ya wo mo ye Nigeria de hia enobone ene wo mo eye ene cyber crime e wo tamale ene important ti wo hwemfonyini ye da ya sa nipa 11 na ye de wo mu mfonyini aba beto enchemu hanumu esei ya eno so anopai the Ghanaian Times ya bosu bi ede amamu Burkina Faso rejects report claiming over 1,800 civilians killings. Enti Ibrahim Traore ye leader ewo Burkina Faso won wo chire mu se sansem na nenam no enya de se eye no kurenti wo manfo etia wo mu embontungu baby. ECG undertakes major transformer replacement upgrade in Accra. Se nansem wo mu chire mu se enkanea no eya de se transformers no wo mu sese bie no wo mu upgrade ebi enti eno ho adwuma en wo mu ye ewo hanom se Dr. Charles ni ayiku wono na ye acting director eda communications ano ema ECG ni mfonyini na eda hanum say Christians urged to prepare for second coming of Jesus Christ. Apostle Mensa ena edesa ensemono atu edwa dwemtreni ya anasa executive council ema great
asase Yesu maye toso mienu no enam kwan mu a eba duru yepono anesa enti wo ye wade a no wahwe ni ye Kristo ni ye no waboaboa ho wo nso a wonji Kristo ni no me pa cho ba bia wonam na ho tro enti brahan na se na Yesu wo ba ne maye na toso mienu no a wanyo yeraba na wo nso dan kwa no wonya bi enti the Ghanaian Times any daily guide ena ma ka bom anopai me father chronicle versus Sunday obokrata no fi media ase na opani kese a wono woda anim ha broni beka se front page e wo ha say owura Paul ejei wono na administrator edima get fan ejumeko no waba mani a kire mu se contractors ya ye de get fan contract e ma mo no ye de sika e kam ho a adwuma pot ya ye de ahya wonsa no ena wase wohwemu na woye na sika kakra na yede ma wo no ma enso bo ema adwuma no enfa sika ni bi enkofa bia ya yenso ma wo mu kyerem se sia de get fan for wo mani abriu mu nkosi abrosan bi ayon road be mienu penetua ne pa enkowia se me nkodwringum ya wo mo ebo eye ampanifa ye de contract ma wo mu nyina no ye bo wo mo sa akoko ya chronicle bro system de obokrata no etebri bi e de abaha no amada ne atwem e de asem ho na me hu Openi Jerry Ahmed Shaib ya wono eye second deputy minority chief whip wada ahanomo ese wejabawe womra hyebedwani no na afi onya fa Alexander kwa me na afenyo maken empanifo mi no nyina kopie mo ewo co business forum ase na womo ditudwa etchim se ebroso esese ye kano business edwadie wo manmu a yenya banyo samkura ese eniema boa ye de Middle East nti eniema bi a wo mu hiade etwa nsuo no ne boa ye de anka wo mu ba betumi ne ye de ebese mu dache na oban ne di nani atomo beji jasan se mo masai no montwem ho mfiri ho ya wotu emebunu efo sa kwan no so ye no so chronicle atabri bie ya yeda na echidi amamo na empanifo wo mu de omudwuma e wo Ghana Rubber Estate Limited wo mu chire mu sese no piem watwa mantamu a garamsefo tutu rubber ni nyina asai no rubber nso de sika wom rubber bo man pa na nsan ya kokoo no ho eye ya rubber na manfa hyase edua sika wom wa bo man no esi dan ena garamsefo akwakotie sim wa atwaye mantamu a wo mo ss rubber no enu sum nsam wo mo abomo amane a wo mo kire mpanimfo se wo mo emwa wo mo na bibia ntumi enkoyi upiem wotakwa aboso a wo mo yentete yasomsonko ede ama pragya riders no ne aka kire wo se wutwi pragya na wo nkwa afedi otimu no so nkwa hia kai so oman ni hia wo wanso wabusuafo ehia wo na kwan so jojo ho nsam no wodi ni nyina agua kwan mu na aboa wo ye areho sam a esiye ewo Easter ewo Nigeria na wo mu kire mu se Easter Sunday no asori ba ko koso wa na wo mu nse enkofo bi abawura ho akɔkye enipa makomako aduasa ba ko na akoye areho sampa na bi se yakoye wo mu deni enti yekohu wo mo asojafo a wo mo ewe Nigeria wo mo abamane se wo matimi akɔ rescue sa adehye makomako aduasa ba ko no ya ye ni gisam ya chronicle bro system atabri bi ede abaha no mo esei na opiemu ewo eye Umatia wo mo epani a wo no wo ye vice chancellor wa abamane se wo mo age 34 acre in Ghana research in yaho na wo mu du dwuma de ni na we kono ko hwai wo mu chemse finka fin enya asam keto empanimfo se we wake up call e de ma adehye ene wo mu a wo mu e na call ya yene anya ye fin we ye jagu ho yene ye fin we ye jagu ho so de bia ye bo ahonidie se ahonidie hu dawuro ese se wukura baage oboto ene ubibie kura bia nka wonum so we kura fashem se ka se hwemu a pitipitim na ka wabobon kama obetim dia shobotom obi ba bia dustbin wa wobi atum nso enye kan enso dape o de betu o be ka se zoom life for abi eto ano kura obetimi amwa obi ye ni tini free so a na wa press na eketwa o de ntina kata so wo muwa ni wi a men jam e wa abra mfa ni tini nkata so mo ana sa na fa ni tini yadan e kata so bon se aye cute kama wotimi di show bag ojo mfana mani free e free mu na wa mia so wati ase nti wontimi ye de obie ni tina mimi se ya me hya ase free ase no bo se me ye ni say sa na abaye flat krokro wa kama na wodi ni tina kata so ansa na wajim so wan kata so na wajim a mframa ni ruam e be san so expand uri atimi di show bag mu utimi di sha ubotom bibi ekura bi atimi di shem odu ba bi a dustbin wa odi atum enso Ghana for
ya de beto form se zoom line ba bepra enti amunsam chronicle bro system do bokrata no abomu amane e wa ha na aweho sem bia na watwe awie yen so esi ye okrache no ntwumuru abusua na enye anika kra mentim ho se esori e wo ekuo miensem ni nyina ya abusua ni nyina fa asase a omudi yafu hu we se ne dia ewi ase na kokko asori ama adwen na anya adwuma wo mu ehase atwetwa agya toto adan bi mu e ma wo kyem se school bi kura no won potam okra no wo mu kotwa agya to mu nam so ma nipa baako eti na nanom se do no mu kyerɛ mu se enipa be sensia no mo prepare na mu aden ya chronicle so atabiri bi e de ababa be so aha no mu se ya yada ne chi e de ama wo yamfa chronicle brɛsesem de obokrata no ensi wa ha no mo na yewura mu ewo baako ye no so da manim daily post de obokrata no emprempren am no ka se mpanifo a kyerɛ mu se Ghana man pani his excellency Yewura John Dramani Mahama akopie mu ewo fans ade kyememu a ade hye a wo mo ye Ghana form wo Leon Sani ebo no won. Ada for radio ai Leon. Oh, wo ma welcome no kama pa. And a daily post supposed to be e de aba ye mu kuta Ghana flag na Ghana man peni gina na Olympic Leon wono. Okay. Me call ho daye. Safe na bi obi betwa plane ticket de ama me sa abakay bra Leon. Na ebedi holidays dia. Open so kodi wo. Me person kodi holidays pa. Okay. Ntin we ni de hia pa. Enti daily post supposed to be e wa hanom essay ononya for Julius Debra chief of staff and ojina call business forum ase na wase Ghana na afi West Africa ye hia pa se ye be manufacturing hub se de be ya ebeboa oman no ama bibia etumi akoso de sanse mi na to mu e wo eye call business forum ase na call business forum no dwuma de bi koso na ye MP na no wo mo boa se ade hye mo pie mu ni nyina no wo mo so bambo ho nsam ene de keka ho ni nyina no ebetumi akoyim na mefa Bangladesh die entwam yase awahosam wi asi na sede wo mo aku enkwada wo empotam ho no se enkwada makoma wo ha 100 na wo mo kire mu se ni nyina ye mizal CB na aka nkwada Bangladesh no mo de kura nko mbo na mo aye ne se wo hu na ka yase ye kukura ye jama ne nkwada na nke ye kum mema nko a mema do ase ano na sisa anete omo ka se mo spray wo mo a etro trace be ma bo esi be ma bo nti me ma no na nke do mo gina ko ba so kura totu kura atwere be ma atwere be ma dem eti nka akoko ni si anka mo ku a mo nku enkwada ene ma nka ho enso Bangladesh nko ade esi eku enkwada mako 100 wo ha ya kwa ya reho sempa ya daily post nso apost bi ede aba wa ha no mo esei na onenya for Samuel kujeto abra kwa noftom na hyebedwani wono ne soani a wo hye ye foreign ministry no eso wasi Easter yi wono na do ya wo ye ni so ne constituents ya wo ma ya de akwa ya asabia wo ne mpotemo makoma du wotwe nnum ya ye be wo mu a ye nya sikentua no wakotua wo mu hu na eka ema yeyi wo mu efra ya asabia eno so mu nsem e wa ha no na owura boache agya ko na wo gina mu apre titirani e MPP amanyoko ni din mu wose mo maka nyina monna no mra no neba ne bra na woso enti no onunyafo Henry Kwete wono ene wabo ni din ese wo mo ano na onye ne pani e wo campaign sensemu ene owura Joe Wise aka Joseph Osewusu Joe Wise wono so etua ne pon no eye ne campaign advisor empanifo mienu we ya wo mu tua owura boache agya ko nepa eso corporate chairmanship position no e MPP amanyoko ni din mu ne de mpacho mo amaka nyina mona mo amutwa nyum ni nyina ne hu mu ni nyina so ye hu hwe ye no so ewo mu ha na ekuo bi a MPP amanyoko ni mu a ye frɛ wo National Youth Ambassadors for Change wo mu kire mu say JFK oni onyamfo Justin Frimpong Kodua ebra wo mu di no ebe ye ekuo no twerɛtwerɛfo pani from July 2022 no mo nim se sesan bi bebe ko nim enso hwan amfon enti omo ka kire owura JFK se ye kwa preach chairmanship ni positions ahodo wo national mane ha no ho mabiem mo se mane ha no ho mabiem daily post na wo mo post nsemi bi de ba ye maka mienu na ade abomu chronicle na afi daily post emu nsem kakra ba ye ne ade na chiri asom we ene daily graphic nso nsem na amode aba no wabobobbo ni nyina de aba ya mampeni emfoni de chiri kwa business forum o de aba beto chiri kakra de wono mpese ma yebenya de foforo free so compost recycling plant no wokohwe ne kwan fa so ye dwumadi no eno nso daily graphic and fancy wotwa ya wode aba
eno achi ahade adwa na betime de me yakọ na afi 0260196064 0260196065 wadwe nkyere no ma ba befa mampani abade akire na na opoku agyeman ene se Easter yin mo ekoso no sana no mahemfo bi nso o hyefa o enti wokoi ama awo mafia ho woko no woko gbeza afashe no semben adwa Vice President attend RVI Cape na Z eno atena ho kakra no okay novi kogbeza okay wa mu afashe no afi no mo de emegu akwa novi kogbeza enyo kuro sa kuro enyo kuro de otimi boni biasa ba chofa o mu no ma be nkomra udini bia o free woduru sompa o Opani Jesse. Miura. Opani o hoti say. Eho ahu ye mobo na wonso e. Nyame so aye na from die. Yemo ndi aka ye wo ani o mampani bia mo be ya bo ame. Mampani eguso resate. Ese kura wa bone na echi kwa amnone. Yanso ya sonson papa anopa yentiu. Yemo so ne yeso pesa ka sa chiri nyankopon a. No aka fan from ana ande me ka meboa. Ande no kure na wo kana no pay. Nti no ano no nti mamemfa enkran fa so na menchia eye mpra na mpanifo eye chief of staff in mpanifo chief of staff obadwuma na menchia jo asama oko communication asama Mr. Brown policy commission obadwuma akadere papa ni yan ye besra ban mpanifo omma no na wo tibi koso mbadwuma na menchia na mpina teacher na so jare Ghana efa so no eni Ghana ti mamu hunufo fa so na ban asori atia ginam de won peni because rubber pure water rubber ya omokan enye Iran honkwa ani ye kre friba ibi Nigeria kura po ye kre bi efri Nigeria e di ba o mai e di e di fa no nko enye nyina so ye pega pure water e di akọ 50 cedi abam papa ba ye na ntu papa wo ye hihye pa e di ama Ghana na Ghana fo jeji fo peso mu butu aba no enyi amapa ne ye ma no ho kwan e bi ti ne ko so aboti for staff abaso any nimpedi for abaso so omo nyina brani na Ghana baby omo pese Ghana ekodu e bo shafa so say ya MPD for the fair no ma omo se na ejina so no omo ko so an se Ghana no fa nko e ma Ghana nye krabe na Ghana ye bo ye jimpa enya ba bi oba so ye bo ye dimboni na nuguati anko na ye ko obi ma so ye ko jiba Beda se eno de udin bia ofrefi Apam Machen. Majo so Miura. Kwako atemi kacha 37 kwaku yenti wano pay. Yo apam we de mamintia o. One wo djuma efo. Ita akoso ya gba de bi obi amechia na mema. Yura Jombo de bi obi amechia no Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia. Ene yura Dr. Henry Kamara Kokofu. Yura na nabi a oba for president. Na apam ni Mr. President Mahama say Tia Ghana ha. E dey be na koso o man. Yes, only at Bibia, Papa inflation about 3.2%. Then to my any makwa na kwasu, and over the nani at the theater, when up top your tobacco 1 city. What plan and I cook one of us in a theater from 2017 to 2024. Theater 50% ya tono. Sir, and on a man penning for ye TM1. 1 city name yanko. As you say, a theater bag on me, and a bag on me, Kobe. I have 15 cities old. Hey, I'm going to top your bag 15 cities. Any only need a chow. What do you chow? Oh, it's not a balance or the night. It's now being recorded. I say, Kalo to takuma pelu ekofo mo mto kokoso mfato kokoko no jeje skan ewo he ana da bi na aba no de be da kokoko akuafo ana ene mebu aba ene ma nkoye aba we na memo ma omiense apam nyame sha me da se no de udin bia ofrefi apam kasi ni chew anape ni apam fuina ni SOMPA fuina anka wachuni anka ya jo so anope
Yentio. Me didn't check as a man, Mr. Boachi Jakun, baby will be an album permanent, a barber fret, when your cousin, chairmanship, I could not can also. They would to me at the NTP, could you, Bush and Nusso. Basically to two robbers. In you two, Galamse folk, two robbers, I aid you go. You two cocoa, boo, Nina, and so on. Yes, see, as I say, so you're not the asthma for rubber, so cocoa two rubber, go. It is a word to say, you may Ghana, dear, the pan is a cow, a man with moi, as I say, go to me like I say, Ghana, and see away. What the Galam say, you said, but two rubber, young who rubber so far, so cry, Missa, near Ghana, rubber, Oko Bonsa, near the ties, near 5 stone ties, near Ghana, car behind her, near women's account ties, Berlin, what the famous sample baby. You sign Lanka and ties over Ghana. I have 5 stone ties, and I yet rubber, are you John Ghana, honey, idea. In you two rubbers in so I can see about 2 you go to Galam say, or many women. And it is a dear dinner, what did Galam say, what the end ever so many more. No, there's a phone and people, about you, about you, anybody I know. In the many more, I say, when the Galam say, but shit, as I said, Bibella, the chamber for Wabban one day. But you for I want woman Wabban one day. You have people who are going to say, John, I can, yes, for the giant. Yes, for the Galam say to know too. Uncle, that's an pay. Ma radio no confirm ni ni nkomo udin bia ofrefi APAM ebe kwade ya na hodi ya me hu ya mobo eben yentio medasi ya na pe maminchia honorable chief of staff to the zebra na pe minchia MMC honorable Lima Kulu my MMC honorable Agbu and the incoming chairman Mr. Osman aka Dedewa na Minchia get chief executive Tamaship ya honorable Peter APAM Miura Maminda was an opinion Choma Koku painting and what to say or no na waje na yesisi no you see say propaganda you so what I say in Africa so mutu avaya frem what chi radio so am okay now so propaganda so yenti usu abakoto 15 series ada na ye hunya se una waje na yesisi so what I say talk on top of that once they were memoir for what so what I say nipa ni kan so autumn 15 to them ka je so boa abamba hu kwan se yentu but the particular way of doing it na ye ka se de enye it's not for 8 years 8 bad years and I'm saying you have good management in or how be everybody an abandoned me so okay petrol fan what you can want in here and 3 factors. Also, the 2 other factors now. About the BBA for who share over current night, they can stabilize it. And on the taxes, about the BBA for the Abam Jama Sudia, the 2 about to me found. Yet compared to what in 2022. Come on, who can Russia, Ukraine? Ukraine was so more than what you said than the Russia, Ukraine. Now you're talking a liter, 23 city. Medase, and oh dear, over the nation. Udin be our free. APAM Miura Akafia no pay ofa afugbe encounter we adwuma for our studio encounter so APAM we well near Bema na mo akon make capacity boy e wo ayensu and constituency na enti influence ya no incoming national chairman of MPP Miura honorable Boachi Ejakun the na ke u bia me tia na me tia me am godfather Miura ka di akompeku Ejapon APAM I am a system, I am a who says any for will show you so. Almost say a buy. Upon when one is the I got tired of the board now, no button in the board, and the board I will for the man in the mouth for. Yet to Ghana, I mean, for a chance on Bar Mouth. Almost the 2 weeks ever stop Galam saying illegal money across our Ghana Mua. Upon by what day, and then soon now, and then woe to more back upon a saying. Machine will be sure to that bad or the Piotano, upon the hook anything. The never knew anything. No so mutuma, who say I put a man on me. The people that not boy, no, I know what on. Upon never the boy, then, or then the waton.
and the abandon for you that I said, also not the cannabis number. Now, what on any wire for dear? You know, but chances are because maybe it's a don't pure water, maybe what on a warding, then what on a war and farm house. Most of the that is, yeah, the phone and costume. What do you look for the two more thing, not two fuel, and then as atomo, and then cutting. And then a day is for cover fuel. And any award, the trouble, and oh my God, and uncle, you jam on yourself, and oh man, anything, but yet you can that's our month, you know, check on your foot, over to your and the focus to what's about 9%. No one point is put on the 57% here. And yet, anyway, That's it. Would they be afraid? Pamo for you. Afraid you didn't you? Oh, Mamija will chief for Namija who rub what change Japon. Namija a copper family Japon. And I'm walking, Michelle, baby, you know what in the area. Oh. Na NDC for propaganda no enye no na fi to kumu na enye propaganda na wo be gina radio so enye na abampapa ba enye abampapa ba na enye manzo bo kwa na ekoso so wa be gina say then we have perform ya me yan de so ne ho kro ne ba ni si enno bie kubia na na do mre so ni ye to no 3 ni 5 na zemu ba ya eco 7 cities enu amekoko toku we ba 8 cities muzo sorry amuse abampapa anga bampapa na do mreso na ne to no 5 cities ne 3 cities ngamu ba ye to 2 cities na tebia meka atan wezo meka na do mreso na muse emani mu aye dene no from central area to what they say andieku na taxi for no omu je 2 cities 50 pesos and then who for dropping no go kwa na 20 cities. And I will say about Papa, who fought the Udu or Mona Petagia, and who quite 5 cities, who per drop him or walk or 30 cities. Who do but now let you show them the about Papa, Monam Joanna, Mona Mus, Iska, and the way I can say. Apam, they didn't do us on the Premier Kafra, ma boomfu. Would any be out free if you know a chat? Oh, Apam Dada, every fire while you were creating just a minute large. Apam Dada, and a bonito. Yo, what? I mean, some pet my 4 a tier for any of your phone now. I mean, incoming a short time. Honorable Wachajako. Vera, we ladies, Baba was on Oba, national organizer. Apam, I had not been 3 million more NDC for said you almost cake, about Papa, and a day, and a fire could see him, and that baby. Now, the area of zinc petrol cell on there's 1797 and petrol also 1357 and then something in the Seco airport you do airport share back could be 18.50 and petrol 14 it's Ebenezer. Someone take a binya ho na mo dia mo se erekuru makurugo atetima mudi se oman na ba oman ye dia eye mo amasep because pure water boya ye kai almost success no na town na 8 city mo ba ya na mo de call 10 city see almost mo de call 15 city let us say mama de say record kwan wa ye ba be top pure water ba ko 1 city ama mo be ni Ghana process se na do ya Medase ene odie anope ma yemfa ompem ha na yemfa na ase e ma time heba mister Dr. Tafri Jedru na waya etu malaria se wonu mato a wuntimi ne die dru ebeboa wo yedi ho adanse ama wo TIME e wodwa so ba bi etu adru bia ukona unya ne ka ho a etese de wakum wo atwa ne ti onua de aka ye homa wo ne yade to nkwanta wapai abribia wo ahoden pa wobetimi de akọ onwuma so na emom wo ba wo ma akoda no fo wo pemfo ana wunya emfinhye du mienu de ya ye nkamfo ma aseko ho 0244 417 669 wo mo ahoma no se wunya capsules no titru ne time heba se ye capsules ana se capsules ne bia ya na de kasa natural mineral water amene eno na yensu papa state of the art technology ya dada so na yesiesie ne kama party ase ayiwi ase efie
pese typhoid ubenya bi ne yakase wanu mo bi wo wunsuo mu a kasa na kire mineral water na metimi akamfo ama ho na dispenser no mpo na anya bi wo fie disi veranda mu ho ana ho ema wo mu bu no nsuo nwunu nsuo hia ya eboa wo esate wo bre ene wo ka ene wonyare wa so typhoid back hospital achi na wo mu wo sahye mu de ne ntoa mu de wo ho anopai wo mu kutaye mu na enya wonko Hajia special local foods yeda wo mase Hajia eye nnuane bia wo pese ye local food benku ni tilapia mutiu kokonte fufuo na ope anase wachi emo jollof rice ni nyina Hajia bi na wasi program bia wo ya wupo obi ama na betiki order no na wetimi serve wa hoho ama wo menu agye no fabre no obeje no waye ama eho atekama hacho atomic kwan no so eho na Hajia ebie nesese transition fino home udu ho no na oton sa hwe wani benkum so a Hajia ehye kona mu ho no mo a obehunu no na woni no edi enkomo social media Facebook TikTok Instagram baby ya Hajia special local foods wo ho no numbers no 0246359921 0246359921 ana 059 baby a wo bia ye de yankrabata ni bi aben wo ewo omayim enti no sisi yade di mu oden no sokora no upie mu ewo yakache a ne nyina yade bia 21st clinic wo yeso yade bia o ne mom de yakwada mu pa na yesa ase yateka no enti no ba Accra has a Tantra Hill runabout. Tema behind Roman Catholic Church. Neche se Roman asori no echi tema yoho. Kaswa New Market obom quantum pon so. Obehu yen kumase ehwan overseas. Baby a Sompa FM and TV abrosan krone mu yoho so nyane opposite Regional Hospital First Gate. Eho ubehu yen ewo eho no mo. Ena afei Techiman Old GN Bank Dining NP ano eho Frayen ewo 0540 311 0540 311 21first clinic the sciatica pay setter na yenye sciatica yade ni mfiri so ebuso pese wone Sompa 106.5 FM Accra edika subum wo pese yetu nu atiem ana wo tu nu yatiem a your client service no yemma eni ebia eye na apese wo yenye na nso mawo enu achichi ni benche ebia ye mohu dawuro kura wo TV so mfa mawo ye be body amawo wo di dwuma bi wo pese wo ton safra Sompa afei company wo pese ye bohu dawuro wo product bia wo ton wo pese ye bohu dawuro ade bia wo pese wo fa Sompa so ema ni du achichi ni benche ye du France abrochi memu nyina no me pa charge main the frey yen wate 0531 886 216 we aya Sompa client service ene ye de ye ma no amran we freyen na ye ne undi kasubum udubum ye nso ye de abum ye di ntitemu mo se me twatro me yenko me hwese yen check messages ye we Facebook na me de birthday na wo na fe de di ne birthday ye fa no ngom na fe ye nsore ma Sompa Rhapsody emre wa akwa mu Abba ene wo de ye birthday ne na ye birthday no entino apam famitum ane entino ebusia ene miamakuma Esther edino awoda entino makuma papa mekuma fo no ho ofe na Esther Kofi ene nyankopon ayadom de afe baako aka wonfie ho enti Esther Kofi ene ye de no ato Facebook no so ane wade ye makuma Esther wade we miss Esther on wade ni ye de no ato Facebook ne so no enti we efri on ne brother eye miami husband Ora Kobi Steven Kofi eno we efri ne nchen o se yemfa kasafidie so ne kan che ni nua Esther se odo no dododo afe ni nua no mu nyina ena me na kuma papa me techire se kutu se bam ena ye de happy birthday eko ede ama Miss Esther Kofi Miss ne kan de o so nso won wade enti ne se wani gye ho a wo ho wo de di ye me bibia be kwa kama edo be fa so se yo